Kumara obwire bwingi ekitongore kya UWA hamwe na kampuni y'amajani omu district ya KABAROLE batwire nibaritana n'abatuura b'ebyanga ebirimu Kabende kya Kasesenge kya Kaukama Kijora Town Council Hakibare Kibasi Town Council Rwengaju Harugongo hamwe na Kicwamba. RBC woli saga reports za goba abantu kutaka at least tufune ensonga y'enkomeredde ku nsonga eyo okusinga okuba baganyanga already mwina commitments ze mwakola ne government nga naffe tetunayingira mu office batandika gukora ne balemesa abandi ne batwara n'omunkomo wayita omugenyi omukuru kandi president yakaragira uyitake rukwingana hika rukumi government yabasasure erisasure abantu amuteko ebahesente bareke kutuntuza abantu bayitu. Abebembezi ba district nibagira ngu UWA ekatwara itaka ry'abatuura kuruga omyanya egi bwa nyuma y'okubingwa abazahambuki ba ADF nuko UWA kukoresa omugisha ogu ekahindura emyatano konka abebembezi bamwe nibikiriza kugira ngu itaka eri n'erya kampani y'amajani erikurwana n'abataka kuneryayo ngu konka gavumenti erimu netebekanisa kugishumbusha. Abantu hano mu mwaka 2028 bakabingwa ADF kumyorana cyana na munana bakabingwa ADF byababingire basenguka hati Uganda Wildlife Authority yahindura emitano yatwara itaka ryabo. Unfortunately, the issues that we must sort out as leaders on that issue of the UWA can serve our UWA if they are represented here, not Taras people. Minisita okugamba ebyona n'obwabira ry'omugenyi mukuru aha mukoro gwo kwijuka ekiro ky'abakazi ekitebekanisiibwe ahari Kitamba Primary School omu district ya KABAROLE. Ekyensinga okwagala kwe kulaba nti bwe tutandika ensonga tubeerako we tugituusa okusinga okukola ensonga n'ekoma mu makkati. Nabakoba ashabira abakazi kurekera okutega abashiija baabwe engaro. Oba omwana bamugobye olw'ekitabo ojja kigula weesange nga n'omwami ensonga emwanguyira tajja kuba mu bbala kudda 10 ngalo zogera muleega bitabona munnyo. Gasha kwa Jonathan Tusingwire.